2021-жылдын 10 октябрь Бишкектеги Рио Муна базары. Күн суық, элдер аз, чындыгында базар бүгүн бир аз суз, жалпак тил менен айтканда. Караңыздар, биз азыр бул жерде бир канча турган портерлерди көрсөтүп беребиз. Портерге кызыктар болсоңуз бир четтен карап туруңуз. Мен баалар менен чагылдырып өтөм. Бишкектеги Рио Муна базары. Азагам отурат ичинде ак портер экен. 2000-жыл 25 объем $5000. Бул номерлерге байланышсаңыз болот. Бишкекте жүргөн экен. Бул көк портер бар. Азыр артын өтө экөөнүн тең бортун көрсөтүп коем. 550 000 сом дейт, 2021-жыл. Так, мына номерлерге кайрылсаңыздар болот. 707 35 85 85. Мына жерде самосвал бар екен. Так, мотор карап отурат. Так, Toyota Dyna деген машина екен бул. 90-жыл, механика коробка. Так, объем 3 куб дейт. $5800 сурайт. Экран астында номерлерге чалып байланышсаңыздар болот. Самосвалда жакшы туугандар. Малдын көңүн кыгын чыгарганы, чөп төккөнү өтө жакшы. Ошого көп портерлерге койдуруп атат. Майда чүйдө жүк түшүргөнү келип эле көм көрүп коюп кете берет. Toyota Tayassi бул грузовик 97-жыл $5000, 771 72 22 92 дейт. Так, объем 3.5 дейт. Баасы $5000. Оң рулду. Ама ол жерде Kia Bongo 3 турат. Булардын чүй даренасында екен. Қой. Алейкум ассалам. 8,5 доллар. Қанша дейсіз? 8,5. 8,5. Жаң келген да бұл жаққа? Әлі талқанан элек. Шаардын ішінде эле айдап жүрөсүз. Номер көрсөтүп коюңуз. Объему канча мунун? 2.5. Келиңиз мында бул көрсөтүп коюн. Суу тийип калган окшойт, 507 62 62 82 дейт. Канча тоннага чейин көтөрөт булар? 2,8-3 тонна дейт. Китеби боюнча портерден көп көтөрөт экен да. Бирден ашып калды. Запчас оңой эле табылабы? Запчас табуу кыйын эмес дейт. Өзүбүздүн портерлер. YouTube'га кирет. Меники күн желеси деген. Портер грузовиктер. Немес жок бу мунун. Мунуку жок экен. Так, 2001-жыл механика, 2.6 объем, 2.5 дейт. $6800 сурайт, 0501 40 27 27 дейт. Портер. Опа. Холодильник Лабу. Ушул портерге баа берип же маневр койсоңуздар болчу да экен.
2003 2.6 объем. Avval idealdu deydi. $8500 turaydı buğa. 0551 16 76 05. Tekin ömerge kayrılsanızlar болады. Күн аябай суық. Портерler az жүргізіп, içinde елері отырады. 99 жыл 490 мың сом сұрайды екен. Объем қанша білбедім. 0779 12 34 55 дейді. Так, бұл 2.6 объем 2002 жыл. Бағасы көрінбей қалыптыр. 0787 89 67. Жанында дағы bir porter. Sizdiki mi? Ha. 2002 yılı. Aha. 650 bin bolsa vereyim de bana. 650 bin. Dogovor ne dep koyupsiz ha? 2.6 объем deydi. Bir hajayın. Koreyadan kelgende siz mindingiz mi? Жалгыз. Yalnız. Kayakta minip жүрдүңүz сен? Bisikletteler. Bişkekte 0555 47 77 01 deydi. 5 yıl bolup kaldı ha? Taza o maşina? Taza. 650 bin bolsa berip deysiz. Bana aydap жүрgeni bana 2001. Bul da sizdiki. Bu da benimki. Bul 2001 deydi. 2.6 объем. 550 bin boladı. Havalı öte жақсы deydi. Bul 550 bin son boloru deydi. Janak nomerlerge çalasızlar 505 47 47 01 deydi. Porter 2. Bu kaçan geldi ekan? 2007 2.6 объем $8000 bağısı 0501 40 27 27 deydi. Nasıl? Janında dağı bir turat. Porter 2. Ekö nazı bortun gösterip koyamın. Bu da 2.5 объем. Can geliniptir. $8600 suraydı. 0706 47 42 30. Расход 8'e 10 deydi. Salıştırmalı porter az. Salıştırmalı porter az tuğanda. Bu Rio Muna bazarı oldu. Görü грузовиктер. O kök porterde görgözbey kaldım da şu kök porterde görgözüp keteyim. Siz sat otasız porterdeki. Aksakalı taksırı bu. Şu kök porterde gösterip kaldık. En akır koluşunu gösterip koyalı. Bu 2002 yıl Karabka Mekanika. Tagi 2.6 объем bağısı gelişim dedik. 0702 03 01 97 deydi. Asıl yerdeki bir kança porterlerdi gösterip öttük. Her birini birden. Күн аябай суық, көрдіңіздер бе шүйді. Сіздер жашаған жерде ауа райы қандай, қанша градус, жамғыр бе, күн ашық бушында жазып кетіңіздер. Жон ғана интерес үшін. Так. 2005 deydi, коробка механика 3 объем, турбина, анан расход 10-12 deydi. Бұл жақта обмен бар екен. Бағасыны көре албадық, 0504 12 34 55 deydi. Қошымша малымат жақса болмақ. Шынша тонна жүк көтеретін осындай баққа қанша солярка батат екен. Бұл ұнавайынша менде малымат жоқ екен. Борт өте ұзын. Мал жүктегенге, чөп жүктегенге өте жақсы екен да, көрдіңіздер бе?
Бизге поддержка катарында видеолор класс басып, комментарий калтырып, жакындарыңыздар менен бөлүшүп, группаларга ыргытып, портер сүйүүчүлөргө, унаа сүйүүчүлөр, тааныштарыңыздарга жиберип, каналга катталбагандар катталып кетип, класс басып, комментарий калтырып койсоңуздар, биз үчүн өтө чоң поддержка болот. Анда эмесе аягына чейин көргөндөргө чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Аманчылыкта көрүшөлү. Бизден кызмат, сиздерден поддержка. Сиздер менен күн желеси каналы болду.